Rwanda's foreign minister has once again denied UN evidence that his country has troops in the Democratic Republic of Congo. Speaking in an interview with us, Nduhungirehe rubbished the claims, despite an almost 300-page report being handed to the UN Security Council, claiming his country has up to 4,000 soldiers in the country. Yes, ni the QuickTimes news rero n'ubundi nk'ibisanzwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aho yatangarije ikinyamakuru BBC News ko nta basirikare nk'uko bivugwa mu itangazamakuru, we yatangaje ko nta basirikare b'igihugu cy'u Rwanda babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rudateze kugirana ibiganiro na FDLR igizwe n'abisha abatutsi barenga miliyoni mu mwaka w'1994. Uhawe ikaze rero muri aya makuru, aho umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze imyaka itifashe neza, ahanini biturutse ku bufatanye bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu gihe rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ishinja u Rwanda gushyigikira M23 ariko rukaba rubihakana. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero imaze igihe ikwirakwiza ikinyoma cy'uko u Rwanda rwoherejemo ingabo 400 zagiye gushyigikira umutwe wa M23 mu ntambara irwanamo na FARDC. Nta kindi usabwa rero ni The QuickTimes News uretse kureba aho hasi wowe utarakora subscribe ugakandaho cyangwa se s'abonner, maze tukayatubana mu makuru meza nk'aya ngaya. Uhawe ikaze rero nanone ni mu kiganiro na BBC, aho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda nta ngabo rugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakozwe ari ugushyira ubwirinzi ku mipaka kubera umutwe wa FDLR uhora ushaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ambasaderi Nduhungirehe mu magambo yiwe yagize ati, ku byerekeye M23 u Rwanda rwasabye mu buryo bweruye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira n'uyu mutwe bagashaka igisubizo kirambye cy'icyo kibazo. Mu magambo yiwe rero nk'uko yabigaragarije iki kinyamakuru igihe BBC, reka tubibanyuriremo muri makeya kuri iyi nkuru n'ubundi nayo dukesha ikinyamakuru igihe.com. Reka rero tubareke gatoya mwanze mwumve icyo Olivier Nduhungirehe yagize icyo atangaza kuri iki kibazo uyu munyamakuru yaramubajije cyo kuba u Rwanda rwaba rwarohereje ingabo zirenga 400 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha uyu mutwe irwaje intwaro wa M23. That because of that threat of the FDLR, by the way, it's not only the forces that are supported by the DRC government, but it's also the rhetoric that go with it. The rhetoric of President Tshisekedi himself, who said on several occasions that he is planning to help the Rwandan youth to overthrow the government of Rwanda. He said that he will bomb Kigali without even setting boots on the ground. So we take that threat seriously. This is why we have defensive measures at our border to deal with that threat. But it's no way in support to any group. And then for the M23, this is an issue that has been going on for several decades. Ni ikibazo kimaze imyaka myinshi. Hari abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahejwe, bakorerwa ibikorwa by'ivangura, baricwa ndetse hari imvugo z'urwango. Rero twavuze mu buryo bwumvikana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kujya mu biganiro bitaziguye na M23 hagamijwe gushaka igisubizo kirambye, binyuze rero mu gukemura impamvu
impamvu muzi y'iyi ntambara. Umunyamakuru nawe yihutiye kumubaza niba uko u Rwanda rushishikariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugana nayo 23, amubaza niba u Rwanda rwo rwiteguye kuganira na FDLR. Nduhungirehe agaragaza ko ibyo bidashoboka kuko FDLR ari umutwe wakoze jenoside. Mu magambo ye rero nanone yasubije ati FDLR umutwe wakoze jenoside, nta biganiro bishobora kubaho. Ibyo ari byo byose ni umutwe wakoze jenoside. Nta gihugu na kimwe nigeze mbona mu Burayi cyangwa mu Budage gisabwa kuganira n'abanazi. Uyu ni umutwe wakoze jenoside watwiciye abaturage barenga miliyoni. Rero ntibishoboka ko twaganira n'umutwe w'abajenosideri. Nta muntu wagereranya umutwe wakoze jenoside n'umutwe witwaje intwaro urwanira imbaga y'abantu bahohoterwa bakanicwa. Ambasaderi Nduhungirehe kandi yanavuze ko u Rwanda rwiteguye gushyira amasezerano yose yaza ari mu nyungu z'umutekano w'igihugu. Mu magambo ye rero nanone Nduhungirehe yakomeje agira ati ibiganiro bya Rwanda birakomeje. Ubu dufite gahunda ihuriweho ndetse n'inyandiko y'ibikorwa yemeranijweho n'inzobere. Rero nk'abaminisitiri niduhura mu Gushyingo tukemeza iyo gahunda y'ibikorwa. Ibyo bishobora kuba intangiriro y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. You've previously been on record stating that DRC should have talks with M23 intumwa rero z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zangura zo mu rwego rw'abaminisitiri zizahura tariki ya 16 Ugushyingo 2024 zisuzume raporo y'inzobere mu iperereza ziherutse kwemeranya ku bikorwa rero bigize gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka. In Europe or Germany being asked to negotiate with the Nazi force. This is a genocidal force that killed 1 million of our people. So there is no way that we can negotiate with a genocidal force. And nobody can compare a genocidal force with an armed group that is defending a marginalized and a persecuted community. And more broadly, how would you now define your relationship with the United Kingdom government after they scrapped a plan to send asylum seekers from Britain to Rwanda? We have good relations with the United Kingdom. We understand the politics of the UK. We understand that there are differences. And then when the Labour government came into power, they didn't want to continue with the migration and economic development partnership. So we are now working with them to terminate that partnership and then to move on with our other project and our general cooperation that we have. Because those are strong partners, especially since the genocide against the Tutsi. So we will continue working with the United Kingdom. That was Rwanda's Foreign Minister Olivier Nduhungirehe speaking with the BBC's Focus on